Kungina ku seneta wa Meru na oro kuruira giti kia ugavana na tigiti ya UDA mithika LINTURI na akinyetie ndiunga cha kiama Gukinya Igembe kiri ndiunga eji mithika na ariungite ndene sibitari mwanya mwanyere ya kilili iria kuoneka teke titaniritwa kumana na gutejanirwa gwa guntu ku wa kwejanira utungata LINTURI ugite ni untu butibwa Gukinya utiga akari mathirene tajajaja ambajwa kiorotabu kadhathirikari ireriku na mono RWANGI ruru UGIMA LINTURI na kuthingatene na atongeria BANGI bario uro kuruira giti kia mubunge wa Ekuru na MC Kathumba. Dennis Mugendi gatwechi. Ni ndiunga ya muruiri ungavana kauntini ya Meru mithika LINTURI muruiri giti kia murungamiri wa Ekuru Elizabeth Karambu akairemia na NJURI yonthe ya Kenya Kwanza bario kinyama MCA nterene isi ya Igembe ndiunga ya mbiri tikiriri Igembe South Diweta ndambiro Igembe Central lare Igembe North na miena ingi na kiri ndiunga iji na AGAUKIRIA LINTURI batungite na gutuma bagita kinyama ithori ni sibitari ya ndambiro kiriri na ingi kwithirwa ni ciatejanirwe ngerekano iji ya ndambiro irio kionikia uria ingi ikari arigitani na mabisa bangi ba UGIMA gutibo uria akuonekana ni umwe aki ndawa ni rugono rutiathirika mantu ya bathuritie LINTURI akirikanaga niwe ambiritie sibitari iji. This is 16 million. 16 million yepo wana captain. Captain, check. Aki ngai ngangi nari tizengo ego. Kumaka muno nontu kedera kiretu murunge wekyao kyantu baku. Kana kebina Detima kuragi ero mwanante gaina ko bali meno tuno kuona mbesa jewe tasibitari lero bis sibitari la embere awatene iro ndari mu bunge na miaka 15 kudira otuka chicho sibitari ne otri no kuna na miaka 10 ya devolution ni AGAUKITE mbecha cha afya ini seneta ni ndiye mbecha rati ya na rati ya Meru part of Meru no tiendo kuona ke diditwe na ngwera ngabana kinyake onge venera antobachi vitare antobeto wala baweta sibitari bakagandawa mbere mwadhani ngayurotora moyo nezenero baete kanko kwera Biblia urakwera wamene tekeni peresi eitarotongeria bakupotete kutira ngotiri mamwekoro mukoro munwa apere yetea aina murimo wa sukari, pressure, atone daktari, atuna umutedia. Na tena mbecha. Ointu irande manjorete wipu ogira itu. Oge akona samaki eka umaroye nege akwela kwena thina, kwena mbi. Ibu toza itu ekele tore. Nontu itu kwena ntobeto Meru County. Kia kuna kyo bakiritie nkuruki Minister wa UGIMA Misheki Mutuma na bisa munene UGIMA kumenyekana takirimi ndaitare ya tishwa wande kidrikari otande ki ne chief otande ki chief officer otande ki governor wande kidrikari na bure wa pesa taxpayers. The only thing I want to ask you no boromba ne kuvumilia, be patient, toliteranto betongue siku ni 87 ambazo zimebakia. Atugetekeria ngekoro ciatu cia yaro mwana nde nao njire ne bendete no atanesi twagurani muntu laingo enu gutukoro nchambe Saudi utubwa tije mira nayo kuma ikwagia thoko yatwikire ntaitagwa to mwankana ndi ne basonorete nsa masia ngavana ida bwana ndo acho weja wa kundi akoro beto njori wa chiandikira miunda
kuendelea muda ya idano. Ile wakati tumepita na wakati. Sasa tunasema otomba twachoro oro konere ando beto na oro koni ando beto oreta kira ito no bwendeleo to koni noe sisi tumekataa. Sisi tumekataa. Hapana bwana, sisi hatupangwi. Tokwejera thokoni aja tona thokoni ya marataci Dikera bwana Linturi no ntoto wakuthura turienda mwaka jo 2022-2023 financial year ekera milioni 30 twakira ntubarare thoko ya ngoroba aria nkurukiri Linturi kinya ekirite itithia bonda wirane na kubera ati atonya wathanine maguri ja bonda gatigira ja kwina mamwanka shiringi 60 wake kuma 130 na mbesa iguru taure bakwenderua kenda na 10 na kubenja inja mubango joto weza jo mwekuru wa gavana tawe Priscilla mubango bakuwa jo ungumania na teotethio kiri ekuru mubango yakwa ya nangiri pepte kere ekundi kia ATONGERIA mwe akitaweza kusaidia akina mama na vijana wa kaunti ya Meru. I want to promise you ndebwere ate thirikari kwa twakoroka nga set aside 30% ya mbesa surety ngwe special irange koro vijana na people with disability basinda naira nonto bomba wa access tender serikali bona mbesa. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Igembe, County ya Meru.